Champion, Walker. Hola gente de TV3, nosotros somos el grupo de All Friends, bueno, representando Barcelona. Bueno, mi mayor arma en la batalla es el estilo, el un poco marcar el flow, flavor. Soc d'Olot i bueno, jo que domino més és els footworks, ballar amb la música, sentir la música. Es mi especialidad, tiro unos 12 molinos diferentes y me quieren al grupo por eso, por tirarme al suelo. Somos de diferentes lados, yo soy chileno, él también, acá es de Inglaterra. Nuestras mejores virtudes son entre el power y los freezes. El power es cuando tienes el poder del movimiento en el cuerpo, cuando das vuelta. We just dance on the beat, rock the beat, represent the original hip hop style. Nuestra arma, nuestra mejor virtud es que no bailamos para ser mejor que nadie, sino que como somos tan amigos y bailamos con el corazón, podemos ganar cualquier batalla. Hypnotic, la gran batalla. Segunda batalla. Generation Crew, que se enfrentarán a Sternocloide Mastoid Crew. Molta gent et dirà que el breakdance els recorda els arts marcials. No ho sé, potser no s'equivoquen del tot. Altres et diran que s'assembla al moviment dels robots, a les acrobàcies del circ. Mira, el breakdance és un ball. És el primer que has d'entendre. T'has d'expressar a través de la música. Has de dominar i controlar el cos. La majoria ho hem fet sense mestres ni regles. És el que el fa tan especial. El breakdance ets tu i el teu esforç. I seràs un bon b-boy quan la teva forma de ballar sigui diferent de la de tots els altres. Y la última batalla, Geriatrics versus Coming Soon. It's a battle with two teams, dance on the same time, one by one from one crew, one for the other crew, for sure who is the best. They can do move alone or combination with all the crew. One time this crew, another time this crew. Exchange. And they show it's like a fight without violence, only by move. It's fight by move.
Hola, somos Foreign Angels, representamos Barcelona, pero somos de diferentes ciudades y naciones. Malasia, Tarrasa, Madrid, Zamora y yo soy de Hospitalet. Nuestra principal virtud es que somos un grupo unido y entre nosotros somos muy distintos, cada uno tiene su estilo personal. ¿Qué está pasando, B-Boy? Sigo sin oír las palmas. ¿Dónde estáis, Barcelona? Vamos allá. A toda la ruta en Wine Nation. 3, A toda la ruta en Wine 2, Nation. 1. Fallen Angels. Hola, som Lunatic Crew des de Barcelona, Terrassa, Manresa i molts més llocs i estem aquí a l'Hypnotic Festival representant. Hypnotic Festival, no se ve la gente, ¿estáis ahí o qué? Hypnotic Festival, no se oye nada. Eso es. Vamos, un poco de calor, ¿eh? 3, 2, 1. Lunatic Crew. Nosaltres som un equip que ens diferenciem perquè som freestyle pur i dur. Aquí tenim els nostres col·legues i un altre més que està per allà preocupat ara i no pot ballar, o sigui que ens veiem a la pista, que vagi molt bé. Freestyle vol dir que som els que veiem a la música, els que ens moguem allà amb qualsevol beat, amb qualsevol moviment petit, allà estem nosaltres movent-nos. De vegades bé, de vegades malament, però sobretot ens divertim. Que vagi molt bé, bona tarda. Apa, adeu. Mario Bros, Switzerland. Un minuto. Última salida para Soul Flavors, ¿ok? Watch me! Watch me! I got it! Watch me! I got it! Hey! I got something that makes me want to shout. I got something that tells me what it's all about. Salida para Geriatrics. I got soul, and I'm super bad. I got soul, and I'm super bad. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes it's deep. Estamos fuera. I got a move Sí, that fuera. tells me what to do. Perdona. Sometimes I feel so nice. I want to try myself to feel. I got soul, and I'm super bad. Barcelona, esto es una fiesta. ¿Qué está pasando? 3, 2, 1. Geriatrics. Hola, ¿qué tal? Somos N2 Break Crew de Venezuela, Latinoamérica, representando aquí en España Hypnotic 2009. Y bueno, yo creo que somos un crew que nos caracteriza más que todo lo que es la energía que tenemos a la hora de batallar, el dominio de la batalla,
porque yo creo que lo más importante en una batalla es que el otro grupo te tema. Abans d'aprendre un moviment complicat, has de fer bé els senzills. Molts moviments que faràs són antinaturals i has d'estar molt atent al teu cos i preparar-lo perquè no pateixi. La inèrcia, l'equilibri, el control. Aquesta és la clau. Has de tenir força, però no és el més important. No t'has d'obsessionar amb la potència. És més important la tècnica. Aprofita bé els impulsos. Recorda que el breakdance és un art. El jurat es fixarà en tu si ets original. Els jutges també han ballat i es fixaran en tu només si ets creatiu. Dona tota la teva personalitat. Hi ha molts ballarins de breakdance al món, però si vols ser únic, has de crear els teus propis moviments.
2, 1. Lunatic Crew. No oblidis mai l'actitud. No miris a terra. Els jutges es fixen en la teva mirada. Si arribes i dius, ok, sóc aquí, comencem a ballar, no ho dubtis, ho tindran en compte. Has de tenir una cosa molt clara. Darrere de cada moviment hi ha moltes hores d'esforç del teu equip, la teva crew, i molta constància. Transformeu l'energia negativa en positiva. Així és el breakdance. Bien, esta es la final, la última final, la última battle de la noche, la última battle de este Hypnotic Festival 2009.
decir que lo que ellos hacen es de gran nivel, de gran calidad y que es muy difícil responder a esos movimientos. Y claro, nosotros pues intentar ser un poquito más limpios, nos han fallado un poquito a lo mejor los nervios, pero también hemos hecho nuestra mierda, así que muy contentos. Y no es la finalidad ganar de todo esto. Watch me now, feel the groove, and there's something gonna make you move. 3 minutos. Watch me now.